Siro kepele sidze nguletio ketoko merutu ba ketapo ngumozoliori situ ba ketauzo Siro kepele ginu uche kemetolidi weri unipu Jesu Kristala ukepenyo feze kezevilite poginu wengu kemeje tanu takele changulie muwe kepenyo feza yu kezaketio kemeru se umhokocheya Pelegelila kemere kepenyo fabu keni munu nebie ni ketsu chaje siliro ni kemere subu kemesarop fe keko ginu KRAKETSHE SALI ketola Jesu Krista uragelu zanu hakivor kele gozo shuri mukiti kinu nu keze KROTHO ke bapete keni nu nigo pete zeliawe keze tsali krowachadi ngo gershon Sedeke le chelido, tsali kukri wadi hidiese, tsali hayaliro, kepenyo fe ngu kemeje, zepu kesha tsali yobo, makere zeke sezo shiri, kepenyo fe ngu kemeje God's grace lanu, ubu keni KETHERÜ, kemer ngulia kesha, bu kesha tsali. Pete kese si tadi tsali kukri wadi hidiese, Jesus sela arilede kesha tsali ochido. Jesus sela. Jesu dia petitsi zotio. See
vorlici uko niketu por shoki utsu kesh Jehovah mozunu kutuliki kechachlido kemesato ke krini bu Jehovah no ndinu hiyo kike kesh kemhidi hiyo chedo nipu KETHERÜ KETHERÜ kan tsidi mozunu foyewi no hiyo kri shidi nipu hiyo bununu nketho munro punu nipu Nrosholie mozunu nipu vorli ketala no hiyo betego Khise Kerüsuo tsunichi jido nipu hiyo purhiki krike chende nroshoke takem hidi nipu hiyo rosoho bum mozunu lili ke sachani ketala no tenu chikame salie hiyo ZHAPU chikame salie hiyo kelu ho chikame salichi jo mutu ke jakhe betebo nginu vorli ke jokwa ke lingulichi tempe mesike to tenu shoke to kobu nginu tenu ke lingulichi nipu uken ke to bette khabien chwadi bu tepanu ke to kobu she shapakeli to lani puchido nropo prihike kriga chno he kombe pokocha rachsha yo krish chedin ki chaya wini po teza chike sha ni pochido vori uze mesenu ZHAPU chike tha zun ZHAPU chodo di dozo for ke bak bettego no ni poken hekele ke ko khashli kerso ta zeke tha ni po ke chata zeke to ke thodi prashike to ke hulyo chike thago traffic chike thago zo shwi ni puse di ZHAPU chike shiko zo shwi ni po no teja so bettego gi bakeli utslichi Khise ZHAPU chodi chdo to sever ke thano ki yazo shwi ken hekele ke ko khape pochdi pobu ndio sever di chdo hego petzola shne ki vi ni puno pokri shichi ipo siro chdo hego Sunday school teacher go ri khapem peleshia o class nu ni pun hi chuno go ki ndili ki vi pudo di do chke she ke pethago zshi no kri shli hi chuno go cho funri go kri hili ki vi no ke ko khape go chi no sidi ni pu Sunday school no vo ke chpette bunu theja ke sangu ke liu chli chi ye kon ro shokyu no ler ke liko ni pimo kiti kinunu rosoke thago zo shwi chazur vechudi ni pu mirato di ni pu pati hono ke pekro ke thape tego zo shwi ni pu no croshdi eko bu no heko ze ba ke chsilichi no heko kri ke ba heko bu su silichi no heko reli kraya kaza hyo kriya kaza ka pen fen no zo ke cha heko bu su kradi ni pu heko bun pe no sa voli ke liu chlichi di khapim pen shewi je do heko ni pu hadip ni pu kerso tiu ne pri ke kri ke chne pathochi ke kri ke chdi ni pu ZHAPU chike to bettego no yo Khrise hego chatali ke hu terenu talaga zokapim pelishidi Jesus Christ hakilizan chasewi amen balali vide nyo peti pishiwi Jesus Christ hakilizan chedo keze ni pur soke ba bettego ke lucia Kinuleri go ke KROTHO ba nego chido mi message di vorba liro Jesus Christ zan de nego zekeli so chia mo ni message di vor ke chego nyo la uni pe kriwe ke cha sedi nego pe so shia wi homi chazu reve chido homi mirato di puti hanu ke pe kroba nego pe tego ke lu ke so chia ke sho ke mezi chidi chido vor zole ke mo gori ba wi go kiti kinunu ni pur so ke ba go Jesus Christ zan de nego ri pe te ke lu shia wi ni pu wi chido jape pette go tshe ugo zeba ke che ugo bus city ke pelenu unisa ko ke liu tsli etene jido ugo pastor lady Bethel Baptist Fellowship nu ni pu ZHAPU chaba ugo nduzunu se dedi crusade po ke hu vorje mu puti ko Friday Saturday mu thie idi pastor lady ugo zedi ke hu mu ni pu di se ZHAPU chaba Bethel Baptist Fellowship liro Fort Foundation nu TSU solide musala ko ke KROTHO di ko niba mu ko ke chanoi KROTHO lari chabaje ke se pesishewi siro ke pesi vorje ke hedi chedo ko ABCC nu ko KRÜTA mi Reverend Kene Reverend Atha siro Reverend ZHAPU shiri se Konoma Baptist Church Pastor Reverend Tolnezo Shiri uko KEHO Mission Board ko mu Deacon Board Members Kropo so she Kresaro Kropo Sadi uko mi mepe pingu chedo body chonkola ka nu Nobin Pastor Nobin license service au KEHO do di vode mu bakir poki ko hato chego sede do sala microbo chiri chanu to lo microbo ndurvet so vode mu tie ko KEHO hanu KEHO li ro the she tala urava ke chsu chdo sala ko vegori nipur so chakre ko tenunu shiri ko khoya ba che ke chsu se pesi ya mu ba hori Pastor Nobin li ro po hato che ha po Khise ke chbo chaba mu chedo license ngukile hozedi nipu le thotsu ke chunuri nipu bu chakrame ya sapi po tsege do susu merba mu ko evangelist Nobin boralari chabaji ke tsase petego ze ke tsase yawi
Pesi sovaden hova sandiri theory hause ke pisi lashido Tuesday here April zambe fesoru hanu uko ke hutsa prekini hake hanu ki yachido ba Khise Kerüsuo Esther mu ke luzake ake unye Tokoron husa mu raju seli unye no fa Khise Kerüsuo Esther mu ke dileno mu vilan huli unye no ke luzake April zambe fesoru Tuesday here hake ba poki hake hanu uniki ya susa chida sala unye lai chaba ki kru lai chaba ji Kia susetsili liro reception liro kidi hotel before nu seketo sekos seke pisis jemu putila bunu viba ser kiti kinu lutsari ke vike sharo theja sekos sedi ko bum hat hakori kiniti hakori tsakreli to la ko lai chaba mu ko pastor nai chaba che po kia hakori mesala voda sero ZHAPU hat ke kra po hat tsaba sla ke chati nu ko pastor river kraba che ke senior pisis je yo bijibe
tie ugo kechati honu Israel mu Palestine ko conflict la chalidio. Israel mu Palestine liro tie zatonu ugo keva situya ugo terego keva shitlanu ugo tie zliro ugo pakro be pia de check sorry lutsa ri how tenulo le modi ugo keva bayazo mu ugo vo juva vodi no va de badonu Easter ti how hanu ugo Muslim go Ramadan how ha so she Christian go laliro ugo Juda me laliro ugo Passover ti ho ha work se mu shidi ugo vori temigo hadi vor haiz tiki go nuli ugo Palestine me Krisago liro kicheke lupie Israeli Sipahi go pesi musanu ugo shidi ke vesedere mu ugo ke vesederi ugo kechibe hono pe sashi police hago haliro ugo Muslim go ugo mosque Al Aqsa mosque hanu lady mikihu ke bagi ugo Messi go se talesi mu sidi temike krari herzali diba mu sla ugo hago harakra mu ugo la chadwe ugo chezori ugo menelemo mu pakepranu ugo latiri Palestine zatiri shore Israel zatiri bomb go grenades go kepebe hono pewa sashie tezesikile ugo Israel go bas wata par geznuri Palestine go kichebe ugo pesi sla ugo che ugo ra tenu loli modi haibawe mu ugo haunu Jerusalem la mu Israel la Jerusalem la bahuri ugo chadowe ugo kecha chakrobo pusidi chado kecha chahago liro kiriu liro uke penyo fubunu po Israel mu Palestine hanu ugo terie kevake bahagonu po me do tsu ketula ugo chado kingiu liro uke penyo fubunu te hurts ke bahanu ke meje ke bago bahuri vodin hitsumi go tenu nomie sishie ketsaki chihago ha ke meje da ya te hurts ro sala ugo uke penyo fubunu hago ha rgos go la chadowe seuli ro ugo Israel mu Palestinian go bu ke ko se ke bago bunu nune mu tejoge view nu ha sevori ugo zisile mu ugo regoli go la tejo hago sevoli go la ugo chado tella mu diuli ro ugo kepelle mi go Christian mi go Israel mu Palestine nu bago bak ketsi mi go la chado tiez tichi hoyo tichi ke sevo ga dagi statistics nu li ro medali ro Israel nu li ro Christian mi go krieza kinye je ba mo kinye 2% Sashe Palestine nui moholasali ro Christian mi ro 2% jeba mo. Sala ugo majority Palestine zadirli ro ugo Muslim go majority Israel zadili ro Judaism Judami go ha majority ba. Sala Christian mi li ro hoyo jeba mo. Sala ugo hago ha rakra bekri saje. Ugo uke penyo fa dienu putza cheliko kriwadi mefa kinye sorunu putza Jerusalem bu menebanu di chaje nkriya kejako bu kroliche ugo Jerusalem Israel Palestinian hagola je pette kezedi metsake chatsle do me ke krek benof higo disozaho halar ke teje kan tswe higo bunu tie vimus rodi lavor gile la nipu ke teje kan tswe Mekit devo kershuki hanulele di nipu tie higo haidivor ke chatsabashi nipu no jabe higo devo tsaje higo tie Israel mu Palestinian go kevu ke zo hala chayawe nipu temike kra ke meje badwe nipu no haum honu
눈에 갔었지 이거 기크리모리 이거 분도 이거 대리하고 개버바 개츠하고 하라 차야웨 이부 티즈 돈 이거 대리하고 개버도 되웨 이부노 이거 대리하고 호는 메도츠 이거 쓰기리 쓰리지 치로 이거 제 대her께서 하는 이부 이거 미카크라리 히츠미고 테누미고 KETSHE nipu kemeji bawe nipu higo ugor krayawe mu ugo kemeji haizu tigo nuri nipu no ugo zeto keletslichi ugo poti lagori tspe visdi ugo bunu nipu ugo potudi hulali katola no nto mhatho tsakeletslichi chiro higo nipu ke kose ke bago lai chaya no ugo crossji no ke koke sege bago bunu potu nuneu munipu tejoho ha potu sevo ugo tsliga tola no ugo cross kili tsiji nipu shiro hegoche Christian kolari chayawe nipu ugo mi ho yoje ba mo nipu no ugo ngume jesji ugo kelhugo nuri nipu no ugo cross ugo bundu shidi Muslim miko shiro nipu ugo haidi Juda miko ze lukez nuri nipu no ugo bunu kimhidi lusamo shoshi no sunu ugo tabi ugo pekes kele tslichi ugo ginu mibu nuri nsikele tslichi higo Israelites hago mu Palestinian hago tie ugo rakrabawe nipu no ugo cross mu ugo gevu hago petego no nipu no ugo kalie mu ugo sekele tsle mu mabete no nipu medo tsgile tslichi jisuzanu chaswe amen ugo til jeliro pastor nino puade mika krapidi nobin bora ugo evangelist nobin bora po license kasu pocket potske zunu pide sla ugo hago temi hago lari chasne ugo deacon go mission board mu Krisargo pigeta hanu mu Novembora wu po hato hanuri license nu kelenuri ma keja mu uke menyo flam hatsavoli katola ugo pola chadwe sche ugo tie ugo pastor Bethel Baptist Fellowship New Market nuri le dipuba sla ugo po ministry haunu po zapping hinu dipu sedere mu vor ticket so diputa sla ugo uke menyo fu po selie mu po DIEKEPU nuzori mirat seligotola ugo suha chasadwe sche tie ugo kershonu jega kershovo gelinu partly kekridi ke ba ko lari chasa lyogo audio visual go siro nipu kese ko sche nguke motho tsdi ugo bulerdi tsimhedi ke ba sla ugo hago bete ko lai KETHSHE kasadwe Petego che zedi chatsali do me. Che credo che benov higo tie di sozahanu higo nisse di vordi nze nrashoda vorwe nipu nosnu higo teja che cricket sokori kabe higo tskili tslichi higo tie higo pastor Irkraya potie vodi Bethel Baptist Fellowship nu nipu no po ministry hanuri po dipu ke nuri po cross ke le tslichi no po covers ke mhidi po nuri lavodi nipu mi nuri tajanguli ka tola nipu no po cross ke le tslichi shiro hego tie nobin bora license ke tsi hori lari KETHSHE kanzi yawe po ministry nuri cross che nipu po nu pidi assam nu hatsa ke nuri pa te nuri nipu Temize nkivo legatola nipu no cross kele tslichi higo mi pette gori raya higo pi revetsa to gori nipu no go gos kele tslichi no go bunu hatho tsli di lavor le tori nipu chala go no go ze lavor me no tsakele tslichi higo part le ke ba go pette go lai chaya we ba ri higo speaker go lai chaya nipu no po silichi po di punu higo ta jangu kele tslichi pette go tie higo mi karivori part ke liye category nipu no teja khasa ke liye tslichi hego hato ha category kam peles munipu shidi hego tie tisoza handuri ke teje khabe ntswe jisu hego rakile zanu chasewe amen
tiu nu liro ugo KETHEJE num hakese tiu balidio. Lio go nyo bejiri kole do me. KECHA KROTHO KEPNOVE KETHEJE PETE KANZASWE no hikip deborhio creshi higobunu take soy lavori vimus hodi lavore teja ke krizo nkinangulia nipu keri teja kini teja kisakini teja shiro pake krizo teja gola KETHEJE KANZASWE higo je bavadonu no higo ketsgnu Pahoyo kingula daji, Nipuna home ho, Nteja Kasaji, no Jabia Logorits Liji, Higo Kinguliko Sedi, Nkedit Sepezaliji, Jisu Hioracles and Chasaway. Amen. Sirong ko si KETHERÜ ke partiu balido. Si KETHODI KETHERÜ pregedo liro chiligo kribodi MEPFHÜO. Chiligo kribodi MEPFHÜO polha liro Chris sorodi ker pengunuba. Ulidaro ko KETHERÜ prelido shiro. MEPFHÜO meji ke ligi KECHA si potsu KECHA yoro. A MEPFHÜO meji ke ligi a Jehova KECHA mupo affair nisha. Meke seme ke tipo se message da mori ngi mhakere ke tipo for liviga. Awe chali die a me shik no solhi mecha ke dar feki konulu. Kematadi a vito ani deri adipu ke siki ukwe der ke chetsa vada. Sisi ugo ke patavati do sidi inko se ke zashike do Prashadon Rom Teta Mefe Dieno Gertefe Rom Miko to Teta Kusuku Mefe Dieno Seretefe Polhapi Budi Hetanumba Potsugi Chayoro Tisi Zaye Chekedon si Mefe Dieno Gekrilamon Gemera Bagachula Ukilaki Leso
deri tinguli ke tau se ke mera likenja ke krila monya supo ninguli ke tau mera bayaka deri we hangu ke mo mera ya liro we shige shihi di su febaya sasato rofu rofa e ue utachako no ukrohi shia ke krila monya we chali mo ke shokori chali sia ke molan deri rofu to temie dieno puli ke lono ula mehi melobaya mo uke penofa tenu me hoya ke jao rofu ke le kori sibaya ke krila monya rofu e uke penofa me domhe ke mesakola chabaya ke jala siro uke penofa kriya ke jako pom har la ke le ko la sowe ke hupo shishiri uze ke vila prezo ke jawe sibade po peze peri sito ke tasako bu ponyo riu mhele ke dola sakola shasa setu de sidi ponyo bu kikru ke jaso no nyorio chele de mu po peze peri shaseto ke tako po sako ki rile de mu po kili ke tako po sako cheke methole de mu po cheke methole ke tako po sako bu zairi chele de uke penyofa uke kriye serapono siro we mahako zeke tipo puda uke penyofa uke tsaliro suponi ungum le vita potopono zori krimodi u petela khashero we mahake kripete pono sa khashe utsmodome suponi uke penyofa ke takele kogi kenale viga so uke penyofa so deri poe sako measure watase supone sako pejole viga so Jesus Christa so poe siege show hilasi ke liu sidi poe vo ke penefa zazabadi uja puchabade supone Christa uke krino no usha khoseta levitoga ke meji ke cha mori unu ke hu ke ro ke sha mori upesha penya ke cha mori pekri ke cha mori metho ke cha mori kemichi mori jecha shelito me tizo tupi ke je nikola mi buja tehi dukri me he se te ko zevo dukri wa do ke je heya derim ha ko peteno he kriya ke jau la he ko ke le siri kolia ke krila monya ke siri ke hiri tigi dili meri me ke kha ke che kori je do ko mori thisi for ke to kori keko kori mori ker kre kori kesuri mori tiki jedo no hapori uni puji su Christa no keto uke penofa uke krio no usha khowali kenje keja asitu badazo ipu jabe pete ko tsosha thenya Kepenyova pezie ugo behape hisela vordi ugo bunu kezedi por sholie kevi ti hauha ngula kelela mu kepenyova teje ka krali genzata abu nuri poti hauha sela kevi ti hau ngula kelela zero program category pezie temie kelhunu moho kasatiki temie kakra kreri mori temie petek kreri Kidzunul hugetiki ukele what Ciliana Catasusa Susa lepredoya musus Cilian di Hado needs mu tehiets di Susa Ciliana Catasus